Međunarodni eko-kamp u Zlakosi održava se počev od 2009. godine u organizaciji etnoparka Terzića Alija i sektora za ekologiju etno udruženja Zavičaj u partnerstvu sa mladim istraživačima Srbije. Kamp okuplja studente, volontere iz celog sveta koji sprovode razne ekološke aktivnosti u selu sa ciljem da se Zlakosa proglasi prvim ekološki čistim turističkim selom u Zlatiborskom okrugu i šire. Takođe, cilj ovih kampova je buđenje volonterskog duha mladih i podizanje ekološke svesti lokalnog stanovništva. Kroz 10 međunarodnih volonterskih kampova prošlo je preko 100 studenata sa 4 kontinenta: Evrope, Azije, Severne Amerike, Južne Amerike i iz 23 države, a to su Kanada, Koreja, Japan, Meksiko, Finska, Švedska, Nemačka, Francuska, Belgija, Italija, Španija, Poljska, Češka, Slovačka, Rusija, Ukrajina, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Makedonija, Turska, Rumunija i naravno Srbija. Ovom broju treba dodati i veliki broj lokalnih volontera, srednjoškolaca i dece uzrasta osnovne škole, koji su se uključili što u rad na divljim deponijama, što u edukaciju na temu volontiranja, primarne selekcije otpada i reciklaže. U 10 održanih eko-kampova iz Zlakose i okruženja je izvučeno preko 4.500 vreća smeća, zapremljenih po 70 litara, kao i 12 traktora krupnog otpada, i isto je transportovano do regionalnog centra za upravljanje otpadom Duboko. Pored radnog dela eko-kampa, u kome studenti, volonteri i mladi iz lokalne zajednice preduzimaju ekološke aktivnosti na čišćenju divljih deponija, uređenju pešačkih staza i sl., volonteri u slobodno vreme učestvuju i u branju malina u seoskim domaćinstvima, organizuju im se izleti u bogato turističko okruženje, održavaju časovi pesama i igara Užičkog kraja, kao i večeri nacionalne kuhinje na kojima učesnici eko-kampa predstavljaju svoje nacionalne jela. Na dan zatvaranja eko-kampa strani volonteri, obučeni u srpske narodne nošnje, izvode naučene pesme i igre pred publikom na letnjoj sceni etnoparka u toku jedne od 2 manifestacije, što uvek mami velike aplauze brojne publike. Ovaj video materijal posvećujemo svim dosadašnjim učesnicima eko-kampa širom sveta i pozivamo mlade iz našeg kraja da nastave započetu tradiciju volontiranja i da nam se priključe, zajedno sa stranim volonterima, već od sledećeg eko-kampa i budu deo tima narednih 10 godina, nakon čega ćemo obeležiti 2 decenije eko-kampova u Zlakosi. Na ovim kampovima sam upoznala dosta stranih volontera i kao mala, odnosno kao mlađa sam uspela da razvijem neke komunikacijske veštine i da razvijem više znanje engleskog, da se oslobodim pri govoru. Na stranu sve to druženje i koristan rad. Uživali smo dok smo se upoznavali i sa mnogima sam i dalje u kontaktu, čujemo se redovno i planiramo naredna okupljanja. Mislim da je prvenstveno bitno za nas mlade da stičemo radne navike, svako iskustvo nam pomaže, mislim, u nekim budućim poslovima koje budemo radili. Takođe mislim da je najbitnije to društvo, a kroz to društvo da radimo i nešto korisno. Na kampovima u Zlakosi učestvujemo od 2009. godine, to jest od prvog eko-kampa i to od svoje 8. godine. Takođe, postao sam i jedan od najmlađih kamp lidera i tu funkciju obavljam upravo na kampovima ovde kod nas u Zlakosi poslednjih nekoliko godina. Učestvovao sam naravno i na drugim kampovima u Srbiji, a i u Nemačkoj. Za sve ove godine koliko sam već u svetu volontiranja, primetio sam da je to veoma masovna pojava, pogotovo u zapadnom delu Evrope i Sjedinjenim Američkim Državama, da je sve veći broj mladih koji želi da doprinesu svojoj zajednici volontirajući. Naravno, sam cilj volontiranja često se ceni i prilikom zapošljavanja od strane poslodavaca. Pored radnog dela, na našim kampovima organizuju se
i edukacije, razna predavanja i kreativne radionice, tako da volonteri stiču neka nova znanja i vraćaju se bogatiji kućama, ne samo za znanje, već i za nova prijateljstva i nova poznanstva. Zato pozivam sve mlade iz našeg okruženja da nam se pridruže na našim kampovima, ali i mlade iz drugih delova Srbije da se raspitaju o kampovima u njihovim lokalnim zajednicama, kako bi smo zajedno uspjeli da napravimo bolje okruženje za nas same. A što se tiče naših kampova, oni su za sada ekološki, jer smo mi uvidjeli da je to najveći problem i koliko je zapravo za naše lično zdravlje bitno da živimo u ekološki čistoj sredini. I zajedno sa selom koje ima tu neku viziju da postane jedno od prvih ekološki čistih sela u zapadnoj Srbiji i šire, rešili smo da to bude naš primarni cilj, što ne znači da u budućnosti nećemo promeniti vrstu naših kampova.